Qatar FIFA World Cup khel meka boruak asang chhotial tial ti thei ania chutiang kara chuan nizan ni somthum November sang ni somni pahnia khan Group C le Group D anin ching fel vele ta a Group D in Zandariat le achanvea khel masa in Arwalin Tunisia le France Australia le Denmark ten match an khela Group D round nung bera hian minol pui be seilo result athleng Tunisia in sikhat fain France an hnea Australia in sikhat fai vekin Denmark an hne bok Tunisia le France in machona France in round of 16 an lu to sa awangin Bultan 2 player som pakhata match masalama in lan phak lo an om tanuka Francian player poimo angemo zat an chol ha dam ti rani hei hi Tunisia hian an van nei pha te po ati theina chungin France team hi an thadan berin in rem loma sela Tunisia laka hian in khel thunun tu zok an lania chuwang chuan Tunisia ta na ol sam lutuk pha chuang lo ma se mini somnga pariat na Tunisia hian wabi kasri mangin golan khunga an gol veng him tluan thei bokin Tunisia hian France hi sikhat fain an hne ta khau maya Francian hun top lama an player thalu tirle nual ma sela an gol khung pom sak an nilo boxi nen champion lai hian an sipur hi su thei talovin an klom veta ani Tunisia hian an mamo point thum an hlo chhu awangin round of 16 lu in be seina neilian man hlema sela match danga Australia in sikat fain Denmark an lo hne ve ta sia chuwangin France ne tu Tunisia hian group stage an paltlang zota lova Tunisia be seina chemit tu chu Australia hi ni in Australia hian Denmark laka mini somrukna Matthew laki mangin golan khunga he gol hi he matcha golom chunni in Australia hian point thum an hlo chhuwa puya Denmark laka Australia hi an chaktak sia wangin Australia hian point ruk an neya Tunisia hian point li an nei ta thunga Denmark ero be se phak lovin point kha chau nein group round an khar ani ti hian France in group leader ni chungin round of 16 anin hlangkaya France point nei zat point ruk vek nei tu Australia hi goal difference awangin tebula pahni na an oma ani hian round of 16 anin hlangkai ta bok Australia hian azona World Cup matcha an king puite an hne ta ka wangin an ram chanchina World Cup a azona an chak masak bertrum anita a me lungpoi mo phunin heiba ka hian World Cup tumruk an khel atanga tumni group stage an paltlang na anita bok Zanlai in khel ti mai ila Zanlai pel dar som pahni le achan ve kan ti deuh kherthin ang huna in khel Group C angai nom zuala Group C a round nung ber khel ma in Poland in point li na in Saudi Arabia le Argentina in point hum ve an nei ba ka Mexico in point khat an neya an vai in an group match nung bera hian round of 16 lu be seina an la nei veka chuti chungchuan Poland le Argentina anin machona Mexico le Saudi Arabia anin machon boka match an khel rual boka wangin tunge round of 16 lu dona tu tenge tladon tia boruak asan pha hle in khel zong masazok Poland le Argentina atang hian soitran ta ila Argentina tan chak nge yanga ya Poland tan ero draw result a him chuwangin Poland hian Argentina hi draw poiti 8 lovin an gol veng him chungin an machona hun tirte atangin Poland player tamzok tlarnung lama an bet thap Argentina hian an thei to pin gol khung ngei tumin an nor thunga ma se gol alu theilok lova chutiang kara chuan minute samthum pariat na Argentina in penalty an hlo chuak ta lol maya cross ball tau tuma Lionel Messi zuang chu Arsenal goalkeeper thin Szczesny chuan lo nang chingin Polish goalkeeper hi Messi laka a foul ni in referee in angaya VAR manga endik ani nuwa referee hian penalty hi peta in Lionel Messi hian ama penalty hlo chua hi peta ma se Messi hian Argentina in goal an mamo lai takin penalty a hla penalty a hlo chua dan kha soisel ani na sa hleya engpo ni se akal liam to a pet goal ta chuang lo boka chuwangin kha penalty khan decision asiam lova zui thui lo ta ila Argentina hi chakzo lo ngat se chuan Messi hian dem a hlo zual viau mai thei ti ero in ril ruwa aom ve hlom tho karing
Argentina hian first half a goal an khung talova ma se second half an tran deuh chia ti in Brighton midfielder McAllister chuan Argentina tan kul takin goal a khung ta hlau maya Argentina fans lo thona a thoi dam thena ma se an la ha dam theilo goal khat margin chau ani awangin Poland in anti goal ve hlau chuan Argentina tan round of 16 a chiang lo theitlat mini somruk pasari aron in her chuaka Manchester City striker talent nei thazet mai Erling Haaland a om awanga Manchester City ya khelna hmun changtam tok lawa soithin Julian Alvarez chuan Argentina goal nina a khung ve le a Argentina tan pressure a kiam thena Poland tan ero pressure ana tial in khel ala zolova le lama Mexico le Saudi Arabia anin khel ve mek boxi Mexico in minisom li pasarina a Henry Martin a khung le minisom nga pahnina Luis Chavez a gol khung mangin Saudi laka singni fain ma an lo hruai ve meka chu tak chu group C boruak ti tang MM2 chu anita a in kheltran ma a din mun thalo Argentina antel to lova hun top lama hian Poland nge Mexico ti anita Argentina in singni fain Poland laka ma an hruaya Mexico in singni fai vekin Saudi laka ma an hruaya heti la hian te bula Argentina in point ruk Poland in point li Mexico in point li Saudi in point hum an neya point li nei ve Poland le Mexico hi anin ngai chang ton ta ani an fans te po in match pahni an ngai chang ton seka goal difference lak tur ani boxi awangin heti Argentina le Mexico in singni fai ve a ma an hruai lai hian Poland le Mexico hi point li ve nei goal difference 0 ve head to head ta in tluk chia goal khung zat le goal chua zat po in angvek an nita a World Cup tandona video kan ti chua kan soi team in tluk te chinfel na tur dan an zam hetiang MM chu a om ngai lo tluk ani a ma se om pal thei ani kan ti angkha Poland le Mexico a hian a thlenga chutianga chuan thutluk na siam na tura te na nu hnung zinga mi team discipline atang khan Poland le Mexico hi an te ta a Mexico hian kat an choi hnem jok awang chawin Poland hnuaia tebula an oma chuti lai chuan an match khel ve hi ala top lova Poland ani emo Mexico ani emo an din hmun ader thong rem hle Argentina le Poland in khel an zo ma hreta semi-final Argentina an chaka Poland an van nei te po ti thei aniang chu Lautaro Martinez a pet goal lo te Lionel Messi an goal a khung fo thin na second na fa chance anei a hla tak si te ngai tu chuan Poland kha an van nei hle a Argentina laka Poland hian tum khat hun thazet nei ve bokin an hla boxia Poland hi Argentina laka sini fine an tlom ta ani in khela zova Poland team le fans te ngai ven ber chu la in khel zo velo Mexico le Saudi Arabia an ni ta a Mexico in goal an khung bel chuan Poland an tladona ma se hun tama om to lova chuti chung chuan Mexico hian anti sualta hun pek bela goal chua zoka an tanga Mexico tan thole turin hunin adai to lo Mexico an van nei teu kan ti don nge an van duai kan ti don ni Mexico le Saudi in khela zova Argentina laka tlom hlim hlol Poland chu lom takin anom le ta ani Saudi khan goal khung velo se chuan Poland le Mexico a khan World Cup chanchina danglam taka round of 16 lut kan mu thei dona ama ero chu thil thleng thei danglam bik tak chu Saudi goal khat khan anuai bowa Poland hi goal difference mangin round of 16 an lut ta ani Argentina laka tloma se Poland hian kumsang kha zakwa somret paruk nuwa World Cup group stage an paltlang le masakber an tonga lewi le athiante an lompui om le Poland hian South American ram an ngam lo hle thina World Cup South American ram an machon nu nung tumlia Brazil sang kha zakwa somret paruka an machonte Ecuador sang ni paruka Colombia sang ni sompariat le Argentina komin sang ni somni pahnia an machona te hian heng South American ram pali an machon heng match li atang hian Poland hian go som pakhat zet chhuain golan khung ve mi lova Poland hian South American ram hi an ngam lo hle Mexico hian group stage an paltlang zo ta si lova tikhan
anram chanchina World Cup a kumsang khazakwa somsari pariat nuwa group stage an paltlang zolo masak ber anita a azona tumriat zet group stage an paltlang nuwa kum ina ero an vanduaita ani Saudi hi World Cup tumruk an khel towa tumnga z group stage paltlang lovin anom tabok group C hi Qatar World Cup group round khelzo to china round nung bera chuan alangai nom ber hial ome